Bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi lokhuluma ngipholile wakadlamini ngisuka lapha kubabe emakhahleleka kaDlovunga indvuna nguKhumalo Makins ngenze lapha emaveni silo sikhulu kube Zambia nganzisa teacher khona silo sikhulu ngwenyamandvuna ngicela ukuthi ngikhulumise indzaba yokuthi ingabe ngekubona kwami kusebenza kwabo babe tikhulu emalunga eParliamente tindvuna tetinkundla bucopho nato tonke tigaba letikhona ingabe lamahhovisi lawa angasebenta ngandlela tsini kude khone kutsi sive semaswati kucoshwe kati etiko silo sikhulu lengingakusho ngendzaba yekusebentisana kwaletigaba talamahhovisi lesengiwabalile ngwenyamandvuna kubona kwami kutsi hulumende wetfu lapha kaNgwane uhlukene ngingatsi uhlukene ngetigaba kumbe letintsatfu sinahulumende lokhona lomkhulu lesimatiko eMbabane kube nahulumende lesimbita kutsi nguhulumende wemadolobha bese kuba nalohulumende lesikhuluma ngaye lamhla kutsi kunahulumende wetinkhundla lengikubona ngwenyamandvuna ngoba sive sakho solonaku siyakhuluma siyabeka tinkinga netusombululo tiyavela khona la esibayeni tingaqali kuvela namuhla solo emaswati akhuluma ahlabela ngoma yinye kuthi hulumende akasuke eMbabane aye esiveni lengikubona ngwenyamandvuna kutsi nasisukumisa tinkundla iParliamente yethu ngaleso sikhatsi nga1973 yenda intfo lenhle kakhulu yabona ukuthi emangisi makasishiya la ahamba abuyela kibo ngalo 1968 abuyisela hulumende kuwo emaswati nenkosi yawo asishiya yebo nemtsetfosisekelo iParliamente lokwathi ngalo 1973 ngalo 12 April anquma emalunga eParliamente tindlu totimbili ukuthi le system le ayisasebenteli thine singemaswati ayithatha ayikhipha ngelifastelo ahamba ayobika inkosini ukuthi wena wekunene sesibathe siyasebenta asikhoni kusebenta sikhanza ukuthi inkinga ngunanga umtsetfosisekelo lesashiyelwa nguMandla Ngengweni lasuka live labuka ukuthi ingabeke sisingemaswati lokhu sesibuyele sitiphethe nje sesingasebenta njani saqhamuka ke nale system lesinayo lesithanza sonke namuhla lekuthiwa nguletinkhundla lokwasala ngwenyamandvuna nginako kuthi saticala letinkhundla sangabese sesiyamlungisa ke nalohulumende ngoba emangisi akashiyanga nje nale constitution kuphela aphinze asishiya nendlela yekusebenta kwahulumende lesikubita ngekuthi i-government administration ashiya ema-policies ashiya imigomo ashiya tindlela bebatibekele ukuthi batobusa ngawo lamaswati letindlela ke leti bekunene ngito lesetisigila lamuhla nje la solo sishaya situngele tane siyati ukuthi kumele silungise nako kepha akulungiseki ngalokuthi lemigomo leyashiya ngilabe kuhamba bebangakayishiyeli ukuthi ithuthukise emaswati beye kubulala ibhidlite lesive semaswati nangabe ke lemigomo leyo ke bekunene singayilungisi kusale kuba yimigomo letawuthuthukisa sive semaswati litawushona live silo sikhulu sive sakho sikhala busuku nemini kuthi
sihlushwa ngunaku nanaku nahulumende athe ubekunene ngiyafisa ukukulungisa kepha mane ngigilwa nginaku ngidonselwa emuva nginaku ngibona ngathi silo sikhulu sengiso sikhathi lapho live lakho kumele libuyele emuva liyolungisa lichache letinsambo lesaboshwa ngito ngulomandla ngengwenye sithathe ke lo hulumende sakhe hulumende le administration yalo hulumende kube ngulena letawusita lesive sakho silosikhulu sinanaku ke siyakhetha nyalo sibuya elukhethweni sikhethe ubuchopho sakhetha indvuna yenkundla kepha ngalokuthi labo hulumende abakhulumisani kungathi kunalo hulumende wetinkundla bobuchopho basele bodvana abakhoni kusebenta ngalokuthi abakafakwa la kulomgomo wekusebenta kwahulumende kumele ukuthi le bobabe tikhulu nakunale mihlangano njengoba umthetho-sisekelo asho ukuthi buchopho indvuna yenkundla regional administrator nabobabe tikhulu batawuhlangana le mimangweni bakhulume tindzaba takhona babuke tisombululo tetindzaba takhona bese ke hulumende lolo lembaba kumele ukuthi bese uyabasita ukuthi bente tintfo letawutfutfukisa lo mango wabo lokwenteka nyalo silo sikhulu ukuthi letinkundla titihlalelele nalo hulumende wasembabane uhletile ngithi ke silo sikhulu wenyamandvuna kumele lo hulumende abumbane kube nguhulumende munye kungabi ukuthi kunahulumende wetinkundla kunahulumende wembabane munye hulumende lokumele abe nemgomo munye lo tawusebentela onke emaswati kuze sive sengwenyama sikhone kutfutfuka silo sikhulu nangabe lo hulumende ule kulesive kutawuphela lokuthi singimango asikhoni siyabona tinkinga kepha sikhoni ukuthi sombulula kanti phela letinkundla betakhelwe lowo ukuthi siyinkundla asikhone kusombulula tinkinga tethu sile enkundleni nangabe ke lo hulumende amunye kunguhulumende wetinkundla inkundla ngenkundla itawuba nemali lelingene kuthi nangabe sibonile enkundleni yethu ukuthi umgwaco awulungi hulumende lesi singumhulumende munye akayinikete phela inkundla ikhone ukuthi ithuthukisa yona nangabe kuleyo nkundla kumbe bantwana bahlete emakhaya abasebenzi ukuthi imisebenzi inkundla iyasho ukuthi okithi umgwaco ukahle bantwana mane bahlete emakhaya hulumende ke soyabuka ukuthi nayo ke imali yenu ninkundla nidawuthatha ke nithuthukise inkundla yenu ngalendlela le ngibona ke silo sikhulu ukuthi ngiyo indlela lesingalungisa le cooperation lokuthi lo hulumende akube nguhulumende munye kube nguhulumende munye hulumende wetinkundla bayethe wena waphakathi